turi kumwe ukuko muribuka tugirira Yesu gutya vuge gusa nka bitatu muhaye mugira we Imana yaratugaburiye turarya muri 2020 Bwana asifiwe. Indege zikaca hariya mu mbavu za Gitare zikoreye nimugirire Imana gutya. Haleluya! Irya kabiri Bwana asifiwe. Imana yaduhaye amazu tubamo ayacu yarahiye nimugirire Imana gutya. Titwarara hanze. Haleluya! Nimusura mugirire Imana gutya. Haleluya! Irya gatatu Imana yaturinze guturubura. Guturubura murabyumva? Amasasha bahatorwa hari ukuri kw'Imana ibintu nabonye amaso yanyu ariko Imana ikomeza imitima yanyu. Mvuze ibyo bitatu nawe Imana yanze ko dukorwa n'isoni muri kino kandi ntizizodukora. Haleluya! 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 Ndangiza kano kugira ngo tugire ka kandi yageze ibwira Abisirayeli ngo muzohore mwibuka. Turuzi uko tumeze gutya ndabizi imisonga niturama benshi bazibaga. Uzohore wibuka ntukibagirwa ko umunsi umwe n'umugoroba utari ufite ifu yo gucumbira abantu ariko uyoberwaho bigobotse ngo buce baravuga ngo uko barandika abantu. Ntukibagirwa n'umunsi w'Imana yatugiriye neza data nimubeke bagirira